Yen kita bubokal beliang, yen kita rujak kar anggehang. Nanging yening adinage melali ke Jepang ampurayang. Angwan jeket gedak. Cai milu den gending. Wih, faedah busi. Baru bekan cai. Dari jam 8 sampai jam 4 sore buka. Menu tiap hari harus lain-lain. Pang demen panake cuma hoyong. Wih, tiap hari lain-lain arang nasi cai ini. Oh iya dong. Pang demennya panake mendar cuma. Aku daftar menu ke pekan Oh, ini. Senin cap cai. Cap cai. Oh, cap hilang cai ngama. Ahli. Kita Selasa len. Apa? Sudang lepet. Jangan. Sudang na emang meong, lepetannya awake makatang. Cai mana deh? Isan hari Rabu kene kai Apa lu? undis dadah. Oh, lagi mana udah ada? Undis nih hilang, dadah ya, dadah. Itu mana deh? Yen Kamis, Oh, akhir len di menu nih. apa tuh? Sate gulai kamang. Woi, tadi kulit kambing. Sate nya ada, gulai nya ada, bahasa ada kamang. Ngama-ngama aja. Nah, yen Jumat Apa bejukan? kene kai abe pindang jukut kolor. Oh, jukut kelor. Men, kuliah sing ngama-ngama, kang wah goloh kolore. Sabtu kuliah cai sih masuk-masuk. Ini gak enggak? Sup kepala sekolah kayak ini. Sekolah tengket. Kalau mana kira itu kayak sekolahnya? Ada. Minggu apa gak enggak? Panjangnya? Nah, sambal pete ya, Pak. Demen kan sambal pete? Sambalnya demen, petenya yang sing demen. Ini cara bapak ini, dep-den. Omongan. Sajam, cai gak enak, panaknya dah. Nah,